Thadou Veng Baptist Youth Fellowship ho thakon ga avelte tuni Christmas decoration thakon na ngulang felta ta nunga felta ta sunglang apan saloy nunga gulang thakon ho ga avelte nunga Lucy nunga Irene niam tin hoi le Daniel long outing le asim ho wa lu na del che te mani bon je pola Christmas man han nunga zovi long ga avelte goti aku na man long Christmas mga hong to eh. Ave ki na te. Cặp cái cặp mình tên Giàn hea chưa? Là cặp phải là chưa cái trả hiện tại. Cái first tree na birds inside the tree để hồi cái này nó làm. Ama he nunga ne ha ki ho youth secretary nu he. Nunga felta. Ama hele nunga la senior pe na active pe na kanai jing na la. Ama hi am khadong tila ka kichai diu yang. Gulhang doctor mangin loje mai veng sunga nunga gulhang la doctor kanai sun sun ma je. Cả cái pa gà veo tê lung ha na long chom la yin len khom hol hin itil unboxing ball dio palanga ko na vel Christmas gift box bang yang unboxing itil ball dio Tuni ni simsom ni le thum 23 jing 24 jing ni la ki pan de hin la ha mei ki ti in tin Christmas bonfire ki ti na ding mun lai he lai len khom hul sung padam pool hovum BYF chairman pu active ta ma December sung sisu Christmas ta ko na changa lang kun ji na gu lang ho chom ho hi ve Aray Daniel chi gut tai mo. Oh Daniel chi gut tai mo. Daniel jong BYF thakuna ho ya chi kit gut tai in langa. Hey Daniel. Daniel, aya. Nunga o kharagaria pu hai mo. Aya.